Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa ũteithio wa irio rĩrĩa mũnini wa County Commissioner sub-county ya Kasarani Kaburu Kaiba arakinyanĩirie thirikari nene nĩ ĩrĩkĩtie kũheana ũteithio wa irio wa tani makĩria ma 20 gĩcigo gĩkĩ. Nilikuwa napeana msaada kwa niaba ya National Government Affirmative Action Fund GAF. Tulipewa chakula ya watu 20 kila sub-county, lakini serikali kubwa ama serikali kuu National Government imetutumia chakula zaidi ya tani 20 ambayo mmeiona pale kwa store. Tunaendelea tu kudistribute, hivi karibuni itakuwa imeisha. Watu wa mwisho watakuja kuchukua wakati wowote leo. Ũteithio ũyũ ũrongoreirie gũkinyĩra andũ arĩa matehotete ta arĩa magũmĩirwo nĩ ndwari na arĩa maratambũrwo kũgerera gĩkundi kĩa nyumba 10 na arũgamĩrĩri a matũra. Na vile mmewaonea, mmesikia hapa kuna watu bedridden, yani watu wako kwa vitanda, wametuma hata vijana wao. Hawa ndio watu tuna target. Kama hawa sasa, hawa ndio wako chini kabisa kuanzia huko. So tutaenda tukipanda hivyo, tutahakikisha tutasaidia mtu yoyote yule amewezwa na hii coronavirus. Tunatumia hawa watu wenyewe, wananchi wenyewe, si mmesikia wakisema kwamba wenyewe wanajuana, wale hawajiwezi. Pia tunatumia nyumba 10 cluster head. Katika kila household 100 inakuwa na kiongozi. Na kiongozi huyo tunamjua, tuna jina yake, tuna simu yake, ndio tunafanya na yeye kujua ni nani anahitaji chakula katika ile cluster ya 100 household ama nyumba 100. Arĩa mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ nĩ magathĩrĩirie itua rĩa thirikari kuona nĩ rĩa kũmaguna ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna moritũ maingĩ kumana na mũrimũ wa COVID-19. Shukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa serikali yetu kutupatia chakula. Mimi ni mlemavu. Siku ya jana nilitafutwa na nikapigiwa simu. Sasa siku ya leo nimekuja nikapewa chakula. Ayo indo nyingĩ hetwo cukari, mũcere, mũtu na maguta. Hĩndĩ ya ũheani ũyũ, Kaburu nĩ aragathĩrĩirie arĩa makoretwo makĩheana ũteithio wa irio kũrĩ arĩa matehotete gĩcigo gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.